Maya pa bengi po kay kongan. Ngayon ni po biyernes kay batning Merkulis de Sinisa. Kaniting banala kapag musisyan. Betala po ka rin kay katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan dari familya ng Sardas at Luz Medina, familya ng Romeo Jr. at Rowena Bernardo, Kenneth Bondok, Romashine Bondok, familya ng Salalila, Edward at Juliet Masirag, Mac Robert and Janet Bernardo, Susan Bernardo, pamilya ng Resurrection, Mr. and Mrs. Jeronimo Mangalos. Paraking kebaita ng Maria Gabrieli Mangalos. Paraking special a intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Ani Rason, pamilya ng Yolanda Ramos, Rachel Tolentino, Rica D, Catherine Paldeng, pamilya ng Francisco Calilong, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed and Karen Joy Dimitri, Evelyn Candelaria, Trina Yason, pamilya ng Derek and Flor Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Orquico, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Myrna at Flor Layog. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalos, Cherry Cacnyo, Gloria Arevalo, Nilo Odan, Emilio Guevara, Carmelita Tiglao, Anwil Rafael Sampang, Jesus Navarro, Olga Mangalos, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, J.D. Asis, Raymond Bie, Marites Maristela, Kathleen Baking, at ding sablang kapatid tang masakit. Paraking alananggang kapainawan daring kapatid tamong mayango na biyadi, Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mariano Campo, Roberto Goscon, Rick Abanilla, Henry Ramos, Teresita Panlaki, Angelina Gilas, Eugene Biliwang, Florentina Carrion, Amado Senior and Estela Layag, Luigi Renz Manalang, Marcelo Bondok, Margarita Baez, Reynante Sibug, Erlinda Eludo, Lourdes, Carolina Miranda, at ding sablang kaladwak in purgatorio at ding alanang makaga nakapakarela. Makanyan mo naman po, paraking kaligtasan din balang metong kikatamo laban king COVID-19. Paraking malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At paraking kaligtasan daring kikatamong eganaganang frontliners.
Pakiramdaman mo ko sana o Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, saupan mo ko. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamongan, king lagyo ng iba, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing lugo ng Diyos, ating pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili asanang parati kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Suryan tamo, ing kaya katamong sarili, king pamagkulang tamong magtimpi, king katawan. Suryan tamo, ing kaya katamong pangalisya, at mangako tamo king Ginoo ing magbayo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginoo ikang daratang bantipunan mula ring bansa, king kapayapaning kekang kayarian. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ginoo ikang daratang king amano at karing sakramento, pasiknangan mo kami king kabanalan. Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginoo ikang daratang king ligaya kambe ning kaligtasan para king kekang balayan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya kambening malugod mong pamaningat, antabayanan mo sana ing numpisan ming pamagpenitensya. Sopan mo keng mibata, kambening lugod at katapatan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isaías. Ngana ning Ginoo, kulisak kang masikan anggang binit mo. Sabihan mo karing memalen kung Israelita, ing kasalanan da. Sasambanda ako aldo-aldo, at sasabihan da king matulada lang buring abalo rin tuntunan ko. At pamintuan din ka na akong kautusan. Adwan da ingdinan ko lang kautusan na makatuliran at matutula lang sasamba ka na ako. Ngarang mengutang ding tao. Bakit kailangan pa ing mag-ayuno tamo? Nung nakatamo rin pansinan ng Ginoo. Bakit kailangan pa ing pairanop tamo? Nung nakatamo mo rin papansingan. Nga nang may kibat karela ng Ginoo. King kamatutuanan, kabang mag-ayuno kayo, iyagnan nyo naman ing pamaninton nyo king sarili yung kapakanan at gigipitan nyo la rin magobrayo. Minuli mo ing pamagayuno yu king pamipate-pate at tumbukan. Ko pakiramdaman ing panalangin nyo, nung makanyan mo ing pamagayuno yu. Pasakitan nyo ing sarili yu, neng magayuno kayo. Durukuyo la ring buntok yu, anti ing bulong ning tanaman, at milaladlad kayong langgotsi, ampong mibibili nga bu, ban pagkeran nyo. Itiwari ing awsan yung pamagayuno, isipan nyo mo galang king tutula ko, king dapat yung yan. O ini ing pamag-ayunong buriko. Ilakoyo la rin tanikala ning pamanggipit. Ipatupad ing ustisya at gawang malaya ring magigipit. Di na nyo la king pamanganyo ring danupan at ibuklat ding pibale-baleyo para karing pakakalulong alang tuknangan. Di na nyo lang imalan ding lubas at eyo la tatanggian sa upan ding kamag-anak yu.
Kanita, sunlagya kaya kayo ing lupa ko, anti ing aldoneng abak, at agad lang kumayap ding sugatyo. Manatili kong atsyuke kayo, baniligtas da kayo. Ing pangatsyuyo, kuke kayo, yang mingat king sablang aldoning beyo. Pakibatan da kayo, potang manalangin kayo kanako. Makibat ko, potang mamaus kayo. Nung tuknang na kayong manggipit, manabuso, at magsalitang mayap. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalita pakibat, ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilan man eme tangyan. Tayo po. Ulitan tayo po. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilan man eme tangyan. O Diyos ko, malunos ka kako, uli na ning alangkupas alugod mo, uli ning maragul alunos mo, wasan mo lang kakong kasalanan. Linisan mo ing sablang kakong karinatan, at patawaran mong kakong kasalanan. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilan man eme tangyan. Balo ko lang kakong kakulangan, at ding kakong kasalanan. Parati lang at tsuking kakong kaisipan. May kasala ko laban keka, bukod mong keka ko may kasala. Depatan ko itang mayap kingarapan mo. Inya matulid ingatulan mo ko, makatuliran ing parusan mo ko. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilan man eme tangyan. Mulaburi ring ayin sakripisyo, nungali kaya kakulang ibye. Ni emo katulan ayin adurulukan. Ing ayin ko, O Diyos ko, mamuyang espiritu, ing pusong sisisi at magpakumbaba, kapilan man eme tanggian. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilan man eme tangyan. Talakad tapo ba ang parangalan ng mga pabalita? Ligayat kapurian ke ka, Ginoong Yesus, Ginoong Yesus. Ligayat kapurian ke ka, Ginoong Yesus, Ginoong Yesus. Tama nga po. Gawan ming malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibalik mi ako itang tulang bunga ning pamagligtas mo. Ligayat kapurian ke ka, Ginoong Yesus, Ginoong Yesus. Ligayat kapurian ke ka, Ginoong Yesus, Ginoong Yesus. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya kaanti mo rin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, dinatangla kang Jesus, dingalagad ng wan amaminyag, at ngarang mengotang. O bati kami ang ponding bariseyo magayuno keng maralas, dapat labitas ang magayuno ring alagad mo. Nga nang mekibat Jesus, malyari lawaring lungkot, ding kumbirado king kasal, kabang kaya berepa ing lalaking kinasal? Alila, potang era ni kayabe ing lalaking kinasal, kanita la pa mo malyaring magayuno. Ing mayap ng balita, ning gagatang galigtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Atin ko po nga ba sa nga mano tungkol king pamagsakripisyo ngayon panahon ng Kwaresma. It's a Lenten diet. Nga na po niting abasa kong Lenten diet. Nga na po. Number 1, eat your words. Eat your words. Number 2 is swallow your pride. The third is digest God's teaching.
And the last is your dessert. Ano yung tauli? Nga na po, indulge in prayer. Kasanting darating nga no? Eat your words, swallow your pride, digest God's teaching, and pag mayumo ka no, indulge in prayer. Pero dagdagan kayo po. Aliwa mo rin ang apat. Dagdagan kayo metong share with the poor. Share with the poor. Makapanahon la po, reting abasa ko, ngayon panahoning Kwaresma. Makatiming la, reting abasa ko, ngayon Lenten season. Kaya Ebanghelyong mipas yung nung pansinan nyo po, karing Hudyo, ing pamagayuno po karela at miyayaliwa pang dapat pa magsakripisyo, ing pamagayuno karela paralan niya, ban kanita, may pabilis yung pamanyatang naning Mesiyas. Karing Hudyo, ne po. Pero, nung atsune ing Mesiyas, ala na yung masyadong ulaga kaniting pamagayuno, o ita mismo ing pupuntuhan na ning Ginong Jesus. O ita mismo ing kukontra na ning Ginong Jesus. Nung atsune ing Mesiyas, ala na yung masyadong ulaga, silbi kwenta kaniting pamagayuno. Kumbaga, Jesus puts things in their proper perspective, nga namawari nita. Mayaping magayuno, pero bala mo po yata, no man makapanahon. Alalo king timing, ding alagad ng one, alinapit kang Jesus. Ne po, kabang kaya bemeping Mesiya, makapanahoning pamagayuno. Nano ing masanting gawan nung kaya beme, ing Mesiyas, pamagsaya kaniting makayakma. Ne po, pamagayuno, pamagsaya. O ini po ing pupuntuan na at payabot na ning mi pasagi ebanghelyo king balang metong kay katamo. Ing puntuya piniti, maya dapat mararapat king gustong panahon, king gustong pamikatagon. Maya pa dapat mararapat king gustong panahon, king gustong pamikatagon. Pansinan nyo po, ala kaya taking panahon, kaya tama ka timing, nung malungkot no ring sabla, pero ika maili ka pa. Sasagakgak ka pa. Ala taking panahon, nung maka-face shield no ring sabla, pero ika maka-face mask ka mo. Ala kaya taking timing o pamikatagon, nung kematen ka, makamatuling no ring sabla, pero ika makamaluto ka. Ilagay sa tamang lugar. Ne po? Ilagay sa tamang lugar. Anting pamupus po king umilya ko. Ating ko pong kapatid pari. Ngayon po yung parish priest na ning Bulakus, Masantol, kin dati kong parokya. Ating ko nga basang post na king FB. Ne po, inyang Ash Wednesday. Nga na po niting post na king FB. Ay isip ko mo po, makapanahon niya. Ining kayang gagawan, actually yearly po, gagawa ni iti, ning kapatid kong pare. I-share kaya mo kaya kayo. Ingkutang, nano iti, nga na po, mag-time out ko pa, nga na, makapanahon niya. Nga na po ni nga basa akong post na king Facebook, uling Kwaresma na, social media break ko pa. God bless kay kayo nga na. Uling Kwaresma na, social media break ko pa. God bless kay kayo nga na po. Makuya dayamano, pero malaman niya. Ne po, malaman niya. Pag nakaking balang metong kay katamo, ing maya pa dapat, sukat mararapat, king pungustong panahon, king gustong pamikatagon. Talakad ka nga po. O iba mga tsubanwa, buri mo ipakit mila karing sablaming kapatad, ding kala mamal dili keka, ding puso mi at kaburian. Sopan mo keng tupad kaniti, king Aldo ming pamibiyebye. Karing balang kaya doanan, ngayongan pong maniga po, awsan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Ulitan niya po. Awsan mo keng makiyagom, king lasa mo, at tumula king lugod mo. Ginupot ang babiya kang limos, tuturo mong emilan lalatad din kaya kang sarili, sa upuan mo kayong gawa kaniti, ipanalangin kaya ka o Ginoo. Awsan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Ginoo, makayungyong keng
abuse me, ingkareke keng talapagobra, maburi keng makibungil, makilargu, dikil karing mangalati at alang ulagang bage, ibiye mo sake kaming pamanalastas king bukod yang meto nga bage, ing importante, ing biye alananga, ipanalangin mi kay kaogino. Ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Gino ing kay kang Apostol Santiago, sa sabyana ing malagwa keng manabuso kapamilatan ding dilami, manyira king puri, magsalitang marok, laban karing paraming tao, saupan mo keng misane karing kekeng dila, king tune pamaganyoyo, ipanalangin mi kay kaogino. Ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Kalupan itang king panahon mo, o Ginoo, dakala pa ding magpalimos, dapot dakala karela ring tao nga tsuking masipit apamangailangan, saupan mo keng kumilos, para karela king meto nga paralan, ang makakristyano, ipanalangin mi kay kaogino. Ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, neting makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, daring familya ng Sardas at Luz Medina, familya ng Romeo Jr. at Rowena Bernardo, Kenneth Bondok, Romasin Bondok, ding familya sa Lalila, Edward at Juliet Masirag, MC Robert at Janet Bernardo, Susan Bernardo, familya Resurrection, at di Mr. at Mrs. Jeronimo Mangalos. Para king kay Baitanang Maria Gabriel Mangalos. At para king Special Intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Annie Razon, familya ng Yolanda Ramos, Rachel Ann Tolentino, Rica D., Catherine Paldeng, familya ng Francisco Calilong, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Evelyn Candelaria, Trina Yazon, familya ng Derek at Flor Sanchez, familya ng Michael at Nida Urquico, Daryl Francis Sanchez, familya ng Mirna at Flor Layog. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalos, Cherry Cacnio, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Carmelita Tiglao, Anuel Rafael Sampang, Jesus Navarro, Olga Mangalos, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, J. De Asis, Raymond Bie, Marites Maristela, at Kathleen Baking. At para king alananggang kapaynawan daring kapatid tamong Meyangu Bie, lalong-lalo na di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Roberto Gozon, Ray Cabanilla, Hener Ramos, Teresita Panlaki, Angelina Gilas, Eugene Biliwang, Florentina Carrion, Amando Senior, Estela Layag, Luigi Renz Manalang, Marcelo Bondok, Margarita Baez, Reynante Sibug, Erlinda Eludo, Lourdes, Carolina Miranda, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ausan mo keng makiyagong king lasa mo at tumula king lugod mo. Ipagkalog mo kay kami o Ginoo, ing maging mapaglunos at makasadyang sumaup kalupa mo. Ibuklat mo ring puso mi, king pamangailangan daring kekeng kapatad, banaman ni miya ing labwad ning kekang pangako. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, ulining kay kang kayapan, tingkam meeting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bunganing gabun at pipagalaning tao, para kay kami, magawang tinapay ng biya. Mipuri ang Diyos kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, ulining kay kang kayapan, tingkam meeting alakay ang pangmikeka. Alakay ba't kingubas at pipagalaning tao, para kay kami, magawang inumana ng kaladwa. Mipuri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa ining ginuitin daong karinggamat mo, king ikapurat kaligaya ng kayang lagyo, kaya katamang kasaplala, king mabilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalang, kapamilatan iting Eukaristiya ng Kwaresma, sumulong kay sana king lugod mo at kasuywan, at maging karapat dapat king daon kay ka. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na ano king ginu. pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos king alananggat lubos mayupaya. Adwan mong ipasyagmi ing kapasalamatan mi keka, kapamalataning pamagtimpimi king sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi, at apatpat ing ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karing tao at tsu king kagipitan ing kayapan mo kaya kami. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa maipaya, mitmuya yung banwa, ting yatok king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy ipay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat ya keka. Pira sune at binyenay karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, hamibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran na ring kasalanan dapta niyo iti, bilang gabi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubli ang mebye, I Kristo datang yang pasibayo king kawakasan ng panahon. Inyang eni gaganakan miyo iba ing kamatayan at pamanyugli ng mebya ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari.
Ganakan niya naman ng anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Ang tiningking binyag, meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sa naking kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyangu na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya be ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tutuka gumning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanang ka. Amen. 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 Ngayon ti mo anak ng inampun, ning kaya katamong malugod agino, maus tamong ngayon kaya karingamanong tiro na, kaya katamong. Ibamihat chubanwa, misamban ng lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo. Ketiking yato, at king banwa, mi pamintuan ng loob mo. Ing kakanang mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, hati patawad mo ke kami, ring salami ke eka, anting pamamatawad mi, karing ni kasala ke kami, emu ke ipay, sawul king tukso, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasaupan ng gagang pakalulo, parati king mi kabus king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing ke kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sana babaliktan din ke kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ng ke kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburihan mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kahanti mo rin. Ipakita po ngayon misasan metong damo king kapayapan. Kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, ibihe mo kaya kaming kapayapan. Niyoing kay katamong maya paginu, Yeso Kristo, niyoing kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaos king apuna ng kordero. Matang pantanggap kera, podcast mo niya yung amano mo.
Katawan ng Kristo, Amen. Eko matulang akit keng mateng meto nga makasalanan nga naning Gino. Mas buri kaya pangakit tuknang king pamikasala na at me. manalangin tamo.
O iba ming malugod, ing pamakira kemi kaniting misteryo, ikabos na kay sana karing kay kaming kasalanan, at gawan karapat dapat king kekang makapaldan akayapan. Itingan po aduan mi, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Siklod tapo kay Horacio Imperado. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal a tao. Aduan mi ngeni keka ing baliktan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan me, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ng tabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamilila at salila mong karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan daring memalen. Bendisyonan ming sablang pamagkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyula karing masakit kang beneng belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang may yangunabye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan mi, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Mo sana pisawiling aklis mi keka king kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib o maligaya, at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, Indu ning Kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ingenu manatili kaya kayo, At kaya ka, antimurin. at bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating banal Espiritu. Amen. Ing Santa Misa mayarine, umen ako nga ngeni king kapayapan ng Kristo. Salamat king Diyos.